Abalandela bahle ayifuthi ngahlala sizwe abantu bethu kulomona ngithi mhlambe bazixoxela nje. Namhlanje ngiyakubona kusenzeka kimi madoda. Isiphiwo sami sesilethele izinto ezigcwala uzozaphi. Bona kasinda kuyithe baba kuyakubukela ayisimaledlela yendambe bantu kasinda kuyithe baba kuyakubukela ayisimaledlela yendambe mina ngikulela kuwe baba ngisemncane sihlazele mami sithaza kodwa ngithandaza kuwe baba ngisemncane bahlazele laba balomona mina ngithandaza kuwe baba ngisemncane bahlazele laba balomona amadoda alilawo mahloni libhizi lihlaselana lomfana omncane sizamela ayinzimalendlela iname baba bayiyahla bazothandaza yoni inzimalendlela iname baba bayiyahla bazothandaza Sekhona abanye abantu abahlukumeza italenti lami ngithi sekhona abanye abantu abahlukumeza isiphiwo sami kodwa sekhona abanye abantu abahlukumeza umoya wami amadoda Wozuyisondeze kuwe baba awuloba ngihlutshwa zihluphe emhlabeni Wozuyisondeze kuwe baba awuloba ngihlutshwa zihluphe emhlabeni Wozuyisondeze kuwe baba awuloba ngihlutshwa zihluphe emhlabeni Wozuyisondeze kuwe baba ngivela ngamagama asi wena kodwa kusalayo kuyeza nakini ngiqinisile laba bantu banomona 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 ngibabheke banomona 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 ayishuwa banomona 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 laba bantu banomona 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 ayishuwa banomona 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 ayifutha kalimekela noMr Bosa senzela into zakhe manje athi limbangisani kathi izila sibafana basekhaya bahle alibambe kanjalo isimbi kaMr Bosa manje ambassador azotoba kahle phasi abantu bekhuluma kabi awukegamala
kabi awo Mr. Boss Titito Sashai kwa miji basoka tlangene mathona Abantu bekhuluma kabi awegama lami abasoyidela ingane madoda ya Titito Sondeze kuwe baba awuloba ndihlutsha zihluphe emhlabeni Hey Omadoda Ayifuthi lingakhali mase sidinga sibheka kini ngoba libhizi lihlukumezana lomphefumulo ngelaqala lani madoda Show them you're the best. Yabona chaputa mfana laba bantu babhizi bachithana lomlilo ngepetrol awutshele fana uthini ngabo laba bantu abakhuluma ngale ndlela ngathi yabona yeah utsho kahle Mr. Bonza wena mthanda ukuhlala phezulu kwamahlomba abafana abancane bani yathi ngizwa nisindwa man selibona ya church madoda lingcele limthandazo emagrikini madoda alabo devil labo Satan basuke endleleni yami yazi obaba babulele